ke Mawlarshong Sports Club kalayo ban khur ya ka nam kum ka Lahduh jong ka Lempung Super Division NDSA Premier League Football Tournament Arjar San. Kejing job jong Mawlarshong Sports Club ya ka final jong ni ka Lempung kedai hadin bakal yo ban penlim no ya ka pendeng race SC da saugo la arling ba ka tie breaker. Haswa kene gejeng kon hagi khandai 4 minute ringkat ke extra time kila kut hapadeng gejeng khat ling ba gejeng kene nam Lahduh ke belat long hakas santri Jembang Arja Arpusan hamadan New Nongstoin West Castles District hakabala wan ban saki nagi pat ba riu 8 football na keleng jong kathan. Ya ka nam best goalkeeper jong kene ka Lempung layo ban khur dau tebok lingkoi na ka Mawlarshong Sports Club. U best player Urishan Kyrwoh saw na ka Nongstoin FT. Ya ka nam top scorer layo ban khur dau Silver Star Thongni na ka Pendeng Ray SC. Bari ka nam emerging player layo ban khur do Amos Lee Nongbri na ka Mawkawa SC. Hakatai kesengi UMLA ke Nongstoin uba Gabriel Walang ulalong kumukongsan haringkat ke jiadan langru u presiden ke MFA uba Hamlet Doling kumusembut kongsan uba YG Lingdo working president ke Mawkawa District Sports Association lem kiwaipan. Yang ya baro adikitim kuma perbena Malaysia kena baro adikitim kita ikut surveilling yang punya jersey nomor 2 bangkit marweng jersey nomor 4 Silver Star Manik, jersey nomor 4 Awan Sorong Piau, jersey nomor 4 Champagne Lendok, jersey nomor 9 Silver Star Thongni, jersey nomor 4 John Fisher Nongsiang, jersey nomor 4 Kendai dan Box Soton. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.